Hamwe na maria macungiriire kuhaguka kwa urimi wa kahua kaunti-ini ya Kiambu ni urugamiriri muru na uici wa kahua. Ona gutuika hatire githii kihinge guko kaunti-ini ya Kiambu, arimi no maratetia marihi mathe ma kahua. Murimi wothe akoragwo ete urimi wake wi biashara. Uguo mahinda maria biashara yo yake arega kumuhe maumirira mega, akaga gukorwo ena baita, ndarona bata wa gukorwo ekiganda-ini, na nikio ukuona iganda nyingi arimi ni maregete gucoka gutwara kahua magatiganiria na nikio ihingitwo. Ari undu ucungiriire amwe a arimi a kahua guku Kiambu kwambiriria kumunya miti yao ya kahua, thirikari ya kaunti ya Kiambu ni irega kuruta mukana kuri aria maramunya miti ya kahua, arimi aingi onao kuri uguo magicukira thirikari kwaga kumarumbuia. Mwihoko wa aingi a arimi ari mendekithia mandundu ya mwanya iria yombirwo guthurima maundu megie kahua ni mekurumbuio. Ndundu eno ya mwanya yombitwo ni President Uhuru Kenyatta. Na wakuwa fataraitha ri andu akuheo mbeca ri tugatinio fataraitha iyo na tukongerwo marihi manyamu mangi turamenya ni matui turihwo wega nigetha tuhote gutua wega na tuhote gwathondeka wega. Arimi aya a kahua ona kuri uguo magithingatwo kuhimbiria urimi ungi migunda-ini iria iri na miti ya kahua nigetha kuongerera umithio kumana na migunda iyo. Mwihoko wa arimi riu ari makaya mao ni meguthingatwo getha kuongerera umithio kuri mimera yao. Tucenjie uria tuiga kahua kari mogego ika, tugekirire makadamia na tumahe wari utagani wa miti uria kuhandwo na maige ng'ombe nigetha tukorwo na thumu. Urimi wa kahua yari thahabu hindi yo ya tene, na kahua gatiathakagwo nako ni undu wa mbeca iria kaheaga murimi. No riu aingi ni makamunyite na gucungirira gwika maundu mangi migunda-ini yao, undu uria uhukitie urimi wa kahua guku kaunti-ini ya Kiambu. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.